Gatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka gicanjamani giakorwo gigituthuka gatagati wa macambiki a Carol Kim na Triza riria Triza akorwo agitugwo ngari ino njeru ni Karago. Triza gukoretwo akigeria gucumikia Carol Kim ngari ino akiuga ati we ngari yake ni yake na ritwa riake no titere ya Carol Kim iri ni ngari ya Karago. Au kabere Karago Muraya anahithuria ati ngari ciothe aguragira atimia ake ni ciake, no Triza akorwo akiumbura ati this particular car ni yake na akorirwo agicokeria Baba Muraya riria agikorirwo akimumenyithia uhoro wigie ngari ino. Triza akiuga Baba Muraya, mimi naenda na gari gani Demio? Mama Muraya, gari zote ni zangu, hakuna ya mtu. Triza agitheka muno na akorwo akiuga hii nayo imetoka na jina yangu. No fans a Carol Kim matinetekera Triza akorwo agikenera na makorwo makira Triza ndagirire gukorwo agikompea ngari iyo yake na ile ya Carol Kim, tondu ngari ya Carol Kim ni ngari ya nguvu muno. Carol Kim atwarithagia Toyota Harrier, no ino ya Triza ni muthemba wa Nissan X-Trail. No dereti ino yakorwo igituthura gicanjama fans a Carol Kim makiuga ngari ino ya Triza ndingikorwo igikompea neria ya Carol Kim na ati ngari ya Carol Kim ni ngari ya iguru muno. No Triza ndanakorwo akimakirira na akorwo agitamura aria othe makorwo makigeria kumucogotha na ndeto icio, na Carol Kim onake ni akorwo akiruga thiini wa ndeto icio riria macambiki makorwo makimumenyithia ati number 1 ni akorwo akigurirwo ngari ya nguvu. Na niho Carol Kim akorwo akimera moke pole tondu ni oi marenda makorwo makiheo Demio